Азыр үйгө барабыз. Жанымда Моля. Вот. Бүгін эфир оор болду. Надеюсь, это все к лучшему. Все будет хорошо. Ар бир адам өзүнүн бактысын табып, бактылуу болууга татыктуу. Вот и все. На этом все. Думаю, достаточно страдала, достаточно плакала. До этого, когда мы первый раз расстались, да, тогда я накосячила, но я до конца стояла, да, типа, до конца буду с ним, мен барам, сүйлесем деп. Бірақ оның тарабынан ондай сөздерді естіген жоқпын. Бірде бір деген сөзді ғана естідім, сондықтан мен де дұрыс түсінесіздер деп ойлаймын. Сондықтан шынымен де барлығы тоқтады, барлығы бітті. Бұдан былай жылап, не буду я плакать, страдать не буду. Когда я только-только приехала в проект, я была такая смелая, сильная. В общем, пусть та Аида вернется. И все. Давайте о хорошем. Негізі маған өте көп адам жазыпты, запросымды қарасам, менің соңғы проблемамдан қалай шығып отқаным, ол мошенниктерге алданып қалғаным жайлы. Енді толық сумманы таппадым әлі, бірақ кішкене болса да мен үшін плюс болып жатыр Алматыда өмір сүруге. Бұған негізі сіздер маған көмектестіңіздер деп айтсам болады. Ол сіздер дегенім ол халық маған көмектесті, менің оқырмандарым көмектесті. Солай істесең болады. Алматыда өте развитый бұл нәрсе деп, шынымен де развитый екен. Сондықтан енді сіздер маған көмектестіңіздер, енді мен сіздерге көмектесейін. Соның барлығын сіздерге телеграмда айтып берейін. Негізі өзім телеграм аштым. Барлығында телеграм бар, менде жоқ қой. Сосын телеграм аштым. Енді сол жерде барлығын сіздерге түсіндіріп, көрсетіп берем. Мынау ссылкамен кірсеңіздер болады. Таңым осы, кешім осы қыздармен батат деген болып тұр ғой. Қалайсыңдар? Диетасыз. Саған татап келсем, жемейсің ба диетасын ба? Ладно деген ба. Қалайсыңдар? Душқа түсіп өзіме келіп алдым. Я тут смотрю в запросах, у меня столько вопросов насчет моей личной жизни. Вроде бы я сказала, говорила в предыдущих сторисах, то, что я хочу закрыть эту тему, я уже не хочу насчет этого, но все равно очень много вопросов насчет Нурдаулета, насчет меня, насчет Махжана, в общем, зачем ты ответила ему, почему так случилось, почему ты его не простила, деген сияқты. Коротко, ясно, я вроде в сторисах объяснила, но я решила, я же до этого открыла телеграм-канал для себя, для моего лайв-контента, поэтому давайте лучше я там расскажу все подробно, и вы можете узнать.